Balong, hanya mo kita critics kita di paar mo. One, kunada ating GM para kay Manjay perfect. Either Ilocano or English. Thank you from Ate Ella. And hello to Auntie Cathy ulit. Nagsublay. Auntie Sonia Castillo, Santiago, Auntie Charity Liana. Isko naman ni Norberto Gazingan. Mga idol, magandang hapon po sa inyo. Pabati po nakikinig dito sa Salay. Ang Adanan, Isabela. Salamat mga idol para kay yung pinagtago pero apektado. Pinagtatago. Kanyang na dyan, lyrics mo dyan? Dansa? Okay, so that will be our next piece. Okay, meanwhile, karo ba, pasay pa din kita bati pa yung... Bati nga nagadaw. Hanta kaya dating ilipas. Magandang tanghali po, idol, kablao man iti Valenzuela family. Idol, request ko man, basul ko kadi from Victoria, San Mateo, Isabela. And may sama na yun, good PM. Pwede po bang batiin ng anak ko, idol? Sila, Myself, saka... Kayan, saka si Allen, saka si Mike, saka si Alan from Mr. Lito D. Nabagal na mga idol kablao man ti nakaala ti ayuda ti barangay Holy Friday Malig from Owing request na isisiwit apo bagsi kita dati Holy Friday ay ayuda yung kasta okay. Basta nagtugtog taditan. Barangay Holy Friday. Yes, nagtukar tatan. Okay, manong kablao man iti di bakit ko di pa'y nangan kung na lang ajilaeng wanan sige pakana ba Diyos ko anya urayang nga pumuraw to mulagat tabaga mo. Okay na bang alda for the kido kablao man ni nanay ko nga Carlota nga nakaindayon dahil ko ti balay mi ken ni ading ko nga balong ken ni liit ko na kan ate anak ko nga ni mangit ni na NN ko na mo na dyan na NN tata. Double N nga small. Kini NN ko na. Thank you. Request ko man na jaya binali wala Ilocano. NN siguro nga talaga nagan na. NN. Amo NN. Dapat ka dati max ita. NN max. Okay nga rod. Ajay our first another may sapi apong COVID-19 song iti FDD. Dati iti request na. Anati title naman ito yan. Pinagtago pero apektado. Yes, pinagtago pero apektado. Si tayo abo datang alito baryo nga si tayo ti paglimlimengan da apektado tayo lata orehang nga si tayo mote nasken nga aglimeng. No da kami ti damagin yung amin apo itiket mi aglimeng dagiti PUI kada PUM tayo so dati makin awit kada kita nga virus nga si tayong adito baryo. Ako very peaceful living tayo tapos biglang adda tayo ta. Okay nga rod. Barong tira man kita man no ti kalalaing nga natataday to iya sonata nga dayto iya. Okay nga rod. Practice. Gumugulo sa aking isipan, bakit kami pinagtritripan? Kung si Tahin ay ganun na lamang, kami bang may kasalanan? Sa pag-iingat di nagkulang, sa bahay ay nakakulong lang. Paulit-ulit pinagagalitan, pasaway daw, pero di naman. Kami ay pinagtatago, pati trabaho na hinto. Mga positibo ang ikulong nyo. Kinalimutang pagsabihan si politiko. Nagsisigala mga positibo. Nagsiuwian kahit sila'y inuubo. Ngayoy damay-damay mga probinsyano, pinagtatago. Bakit di silang pinagtago? Bisin sana ay hindi kami apektado. Hindi ka din. Hindi kami ang dahilan, kaya't huwag kami ang paginitan.
Pero di namin to sinisisi sa unang nahawaan. Pero sana lang naagapan kung sila'y umamin man lang. O kaya'y nagkulong na lang sa probinsya'y di nagsiuwian. Kami ay pinagtatago, pati trabaho na hinto. Mga positibo ang ikulong nyo. Kinalimutang pagsabihan si politiko. Nagsisigala mga positibo. Nagsiuwian kahit sila'y inuubo. Ngayon'y damay-damay mga probinsyano, pinagtatago. Bakit di silang pinagtago? Di sana ay hindi kami apektado. Pagsabihan si politiko. Nagsisigila mga positibo. Nagsiuwian kahit sila'y inuubo. Ngayon'y damay-damay mga probinsyano, di nagtatago. Bakit di silang pinagtago? Di sana ay hindi kami apektado. Ang pagsabihan si politiko. Nagsisigala mga positibo. Nagsiuwian kahit sila'y inuubo. Pinagtatago. Bakit di silang pinagtago? Gising sana ay hindi kami apektado. Okay, Rod. Akas mensahe na po dito ang sonata mi ket, di ba? Can you imagine yourself idi awan pa di COVID nga doing some transaction in the bank, wearing a face mask, di ka di naglaad apo kasta kala datay hold upper nga mapanyunig ti bangko nga nakasuot ka ti face mask. But now kita ti pa nagtulid ti panawan mabalinan apo nga naka face mask ka, and it is required. So dim amo no sino ti hold upper tatano da ka ti unig ti bangko tagpapada mo nga nakalimbing ti rupan. Okay, ay tutuloy ti bumasa ka ti nasasamit apong kalikagom yo, and of course nagitidedikasyon nyo pa. So good PM mga idol. Pabati po mga kaibigan ko dito sa Kabaritan, San Manuel, Isabela. Pag-play po ang kantang Maghintay Ka Lamang. Text po mga idol. Okay, maghintay ka lamang. Sige. Hindi namin kinakanta yan. Basta't maghintay okay. ka lamang. Akablaawa man dagiti frontliner mi dito barangay Babanwang. Lalo ti Kapitan mi Ronald M. Always nga agron ronda ko na pakikantayo man dyan sabon. Okay, pasyadot man po katigitoy karupa mi nga mangmangan kan kasama ni Mr. ko nga maturog. Apo ta tamanin na apo ta pay kablaawan nyo kita nakaturog. Ganyan natay apo nyo nga kablaawan. Idol ba request man don't forget to remember me is mi Alice ng Balakong Syria Filagan. Balakong. Yan. And last, good PM po, greet po nga po naka-duty na Bert dito sa Villa Concepcion at mga barangay officials at family, Basig at barangay Captain Almuete and family at Caloocan ang Adana. Request si Seaweed from Mary Jane Basig. Okay, thank you. Sigamo balong.
Still on the air kayo watching mga idol request J Perfect English or Ilocano Lata. Thanks po from Auntie Sonia. And Christian Tomas, good afternoon kuya. Sana all nailista sa ayuda. Nako, From San Manuel na Gilian, Isabela. Datanti kong kuna ako. Request naman po yung Sirok Tipandiling. And still watching you till the end. Kabsat from Auntie Charity. John. What's that? Ilocano? No, it's English. Nalipatak sa natin. Anak kaya mo Ilocano ron? Sige, Nalala ka? talatan. Okay, nga to give us Perfect by Ed Sheeran. Ladies and gentlemen, the one and only, the unkabarabo. Puta kita launa eh. Nakano. Okay, the agar aruyot nga pa nakakagopang ko na ito, agar aruyot. Okay, ladies and gentlemen, John Mark Pastor, operator, cremator. I found love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. And ladies and gentlemen, busy tayo ladies and gentlemen, Babalo. I found a woman. Babalo. Babalo. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.
ISO certified world-class quality. 14 nga minutos kaarubang sa bayan ita alas 3 iti malam. 98.5. We're back for the last 15 minutes of our program and thank you so much for staying with us. And dito yung YouTube, apo maasi ak kanya dan tadi mo malagip na gito. And lagi nag-text nga madi mo mabasa. Apo, sorry apo talaga nga. We can no longer accommodate. Nakad-ado. Dito yung Facebook nga rin ko na natin. At may isa nga makakatawa dito ang Facebook, YouTube. Kunana ni nagmayat apo dinggan nyo apo. Kunana pabati nga po ang kapitan namin sa barangay na walang ginagawa. Wala kayo. Emily Garcia dito sa Sipokot, Bicol. Bicol mo. Gaya Bicol. sa wag na lang pasabi ang pangalan. Ay, naipagamot. Alaka. Okay. Wala pong ginagawa ang kapitan nila. Anyway, Malay mo, agrep-repak. maawatan nyo kumaapo. Basit lang nga po, iti 5% iti pondoyo dito barangay yo. And if you, dati nagbalinan nga delubyo for the past months, ay ket nalabit exhausted ti pondoyo na po para kadagita nga banbanag. So, urayin nyo latan apo, uray tan i-convert mo tan mabalinda nga gastusin na 20% of your development fund nga mapan kadagita apo relief goods. So, urayin nyo ba kadati sumaruno pa yung ayuda and kastamot kadagita municipal level. Han lang nga 5% ti allowed na po. Mabalinda pa yung gastuin ng 20% sa portion of the 20% development fund for the dagita apo calamity. And of course, dagiti madi-exarding mat nga ititit apo iti national ken provincial. So adulat ta apo isong agsing-singpot kayo dahil lang mat apo ti dawat na agsing-singpot kayo ta matibot nga maibusan ti pondo iti gobyerno. Okay nga rod. Hello Joshua Balikod apo iti J Gaming iti YouTube isumutin ti go-host. Opo apay ibagada ti kalman nga zero casualties ti Cagayan Valley. Di Manen, Idol John. Yeah, zero casualties. Apong adalata dagiti nag-positive and hoping and praying apong ma-zero nga talagaan. So, that's it. And kuya, pakikan tayo man dajaya. Dita din na mawan nagbasulak. Salamat mga kuya nga guwapo. Kuna na ni Marilyn Sampang. And Roel Pasqua. Hi mga idol. Patutugin nyo nga po dajay riribok. Permi nga. Mariribukan dagiti kabording akon kunana. Oh my God. From Roel Pasco. Sige balong. Kunana ni Charm. Uncle June and Jem, can you please sing more American songs? Please. American songs. English. Yes. Okay, nga rada. Shout out naman po kami dito sa Del Pilar, Alicia. Pabati na rin sa dalawang anak ko na makulit, si Samira at Lucky. It's me, Ami. Signing out. I'll see you both again. Yeah. Hindi sa mga mata. I'm just kidding. Okay. Mangkita tayo sa baling American song. That's one. Okay nga Rod. Charm. Okay. For you, Charm. Malipatak sa mga Because Charm is an American lady. That's why we really need to sing American songs. Although testing ka mo pa ito, we are a little bit of Americans right now. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. And when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closed and hearts are never broken, and time is forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't
ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. It is the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing take us when we die. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closed and hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside a necklace you got when you were 16. Next to your heart, but where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Okay nga Rod, ako karuba, medyo nasakit tinakam, ta. Nadanon man nanti pa nagsisina tayo. Ka apo Diyos ko, at man next weekend ako para iti another presentation. Iti Adda kami manan, dito lang ako 98.5 IFM. So this has been your Manen June. And of course, Idol John Mark. yeah, John Mark, Pastor, Operator, tawag di dyan. Cremator para iti may sama na ng presentation. So that's it. And have a blessed Sunday, karuba. And agalwad tayo latang. Arod. Kuti mas na ayag kentayen. No, itutugday, ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan pimpiyan na aglalong nutay orasen panagina na. Kumuti-kuti kanot imas na. Nung ipayla agsarasara kamanan tinutduten. Ibisok mo tala payakin imasan tiyak kurkurikuren. Inutem nga iserdik sampus pusi-pusen. Alwadam laeng tadi kan tuket agtulen.
Maldawen tabuok mo metiap apirasen Isagsaga namun tama-tama pa kuri-kuranen Abot iti matang atukin babang mangiyak-iyakin ka Alwadam laeng tadi kan tukitag bulseken Kumutikut-tikut Kumutikut-tikut-tikut-tikuti mas na Ayagin tayo Nung itulog na Ikidem na pa'y nga uray la makalwa Kastani bakit Awan pilpilin na Aglalunutay orasen pa naginana Kumutikut-tikut-tikut-tikut-tikut-tikut Kumutikut-tikut kanut imas na Tirabiin sa balimit mananti karkarawaen Atay banag nga iti mga ramit ket agas sa walaen Alin itaya mon tarok yentang akuri-kuranen Alwadam laeng tadi kan tuket agsikugen Kumutikut-tikut Kumutikut-tikut-tikut-tikuti mas na Ayagin tayo Nung itulog na Ikidem na pa'y nga uray la makalwa Kastani bakit Awan pilpilin na Aglalunutay orasen pa naginana Kumutikut-tikut-tikut-tikut-tikut-tikut Kumutikut-tikut kanut imas na Well, bye-bye ladies and gentlemen. See you again next week.